جتنا الله الحمد لله رب العالمين يرو يقول دو كونغول وياما منن دنتال امريك tan o haawere o anda Allah o jola wadde fof o waɗat tawde dental ngal watti ummarade amérique ene ara adan duuɓi ene ɓenni ɗo neɗɗo miijota ko ni yaade amérique wiyete ko holno toon yaroto e holto amérique heedi so wonti noon amérique nani jooɗi dental ngal nan toon kadi wona e nokku gooto ko e gure limtinɗe Allah dey ko jola fof waɗa ceerno wi ndin mbaadi noon ngoon felo ɗum woni koɓe mbi on e mum bisimilla sabu kala garɗo e Daaka ko e nin mbaadi ari ko e ngoon fele no yaɓɓi ko on haaju ne woni haaju jomum ɗum waɗi eɗen ndenda enen fof eɗen jetta Allah eɗen jetta nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu eɗen jetta ceerno e seeremɓe mum eɗen jetta seeremɓe men fof wonɓe hakkude men e makko ɓe sabu oɗo sababu Allah rewni ɗum ko e juuɗe maɓɓe gooto emen kala ene jogii heen geɗu mum ene jogii heen geɗal mum deeƴata wona o arana giɗo makko e geɗal makko ɗum nde taccini en ɗiɗo kiloji caggal maayo kiloji poɗɗini ma won ujunnaje 6 walla manka ɗum seeɗa ummorade amérique faade ɗo tacca arde dartude geɗal mum inan ɗon tan jooɗani jomum hay gooto memata sa ari tan ƴetta yettode wodani Allah no wi ko ari e Daaka he ko fof noon ko noon ko ruhuji toɗɗaɗi Daaka wona mi yiɗi arde tan mi ari ala komi limtama hen tan mi yanti hen arata ɗo tan ko malaɗo mo malaka yo Allah dandu on wawa arde ɗo hay so noon o holi ko caggal ɗo kilométre uji 2 o wawata arde ruhuji toɗɗaɗi dokkaɗi ɗin tan garata ɗo tawde noon Allah yantini en ɗin ruhuji yimi en hen en jaltirimo omo joguino kadi goɗɗum o mofti ɗum ne o fodi soro kiima a tini dokkal ngal a yettimo o wi o ɓeydante wayi tan kono baagal ni ɗon ɗo aɗa yortina ngal aɗa heɓa ndiyam yiide alhamdulillahi rabbil alamina ko baagal e dokke Allah kala ne mbiɗa noon baagal ngal so tellima addanma ndiyam kesal dokke kese ɗe a sikkatano sa hutorima a yortini kadi adda goɗɗum ɗon ɗo aɗa yortina aɗa daña yortingol ngol noon woni arde nde kala Daaka mo garɗa daña ko ɓuuri ko dañoɗa e ko ɓenni ko fof ko noon Allah waɗi wo amma haajuji ɗi ko goonga ine duɗe kadi ene jaabe nde wonno noon neɗɗo yamira ko yo ñaago Allah tan rewride ɗum Allah ko Allah yamiri yo ñaage omo rokka noon hayso o ñaagaka kono sa ñaagima ɓurata dañƴe ɗum tan woni ko yiɗetede ɗum ñaagi duwaw yo Allah haaji fele men kala ɗo gooto emen ummori fele mum haa ga so tawi ko e pele weeyo ndewɗa ko felo tan so tawi ko e pele poor ndewɗa poore woni ponoji otoji walla ma ko ponoji motoji walla ponoji biscalet walla ko e pele kolte ndewɗa ka baɗɗiɗo ho ko pele tan walla ka jaarude pele hoore ma ko ho ko pele tan
gila to iwato haa ɗo o fo yo Allah waɗɗum sababu sembinanede en limanagal meɗen e giggol men faade e Allah e faade e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e faade e Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e faade e seeremɓe men e seeremɓe mumen e faade e Thierno e seeremɓe mum e faade e seeremɓe men wonɓe hakkude men e makko ɓe e faade e juuɓe fof yo Allah wat kele ɗe sababu udditare hakkude men e Allah e udditare hakkude men e oɗo aduna tawde koye aduna he cawiɗen ko hen guurɗen kankone aduna o ko haajuji men yo Allah udditaen haajuji ha mbawen gollirde diine men no jiɗirɗen ni tawa en sohlirta goɗɗum yo Allah sellitne kadi ñabbuji ɓerɗe e ñabbuji terɗe fof goƴaji hoyo Allah fawtan en tunnuji hoyo Allah fawtan en yo Allah ittan en lumtina ɗon hoolare ñamale kewɗene yo Allah yonane arnoɓe ɓe ngala kayitaji yo Allah newnan ɓe no ɓe duttoro ɓe naata ɓe daña kayitaji wonɓe toon ene jogii kayitaji ngala golle yo Allah newnan ɓe dañɗoɓe kayitaji ene jogii golle ene jogiina kadi golle ɓurɗe ɗen ene jiɗi ɓenne kadi yo Allah newnu yo Allah huɗo haajuji ɗi fof ko heedi toon e ko heedi gaa fof wonga noon aduna o fof hannde waɗi ko caɗeele ɗum ko ruulde nde Allah jiimi e aduna he fof aduna o fof o ene hulɗiɗi leydi kala ene wullito fodde ko jiimi ɗon e dow mum ko Allah noon so waɗi hunde yittowo alaa ko yimɓe lorlikinto tan ñaago ha o itta ɗum wonde wonno kamɓe ɓe ganda ɗum ɓe mbiyata ko eɓe mbaɗa peeje maɓɓe ha caɗele ɗe giwa ma ɓe mbaɗa doole maɓɓe ɗum kisa ɓeyda caɗele ɗe ɓe mbiya yoɓe guddu ɗiɗo usine aji dele ɗi ga mbawa ɓamtade ɓe gudde ɗiɗo banque uji heddo seeɗa tan sembeji ɗi ga mbatte ga beele doole ɓeydo ɗum kisa ɓeyda tampere nde Allah kadi so waɗi hunde ɗaccitte hen tan ha nde o jola fof o itta o wi noon yo ñaage o rokka yo moole o danda wadde en ñaaguimama mo luttina kadi en molimama mo yo dandu en yo rokku en yo waɗen alhuɓe Cheikhana Tidiane radiyallahu taala anhu o wi ko nanɗen hande e subaka heeko ɗiɗo bandaji e hanki haqqillaji men yo gon hen ɗum woni haaju ko ɗum ne kadi woni gurdam ko heddi ko ko hoojomne tambina hoore mum sabu gurdam e maayde ni tan sindodiri ye o jiyaɗo Allah hadde subaka o fini o immi Daaka makko ay hunde heɓanimo o ari o noddini o juuli darɗe ɗiɗi o jooɗi o jooɗinoɗo wonani nder o adda omo juuɗe o moftoyama mo wayri omo woni e aduna tan ana ha o yi omo woni barzakh o ni gurdam aduna waɗi wadde mbatten haqqillaji men e diine men tawa ko ɗum gonga e gonga to men mbatten haqqillaji men e sunna men mbatten haqqillaji men e tijaniya men seeɗo toɓɓe tati sembiniren ɗum noon jokkere en ɗam e wallodirde